u MLA ka Rambrai constituency ba Kimfa es Marbanyang habakran habaidei baga Jingmih no u Dr.Mukul sangma lembat ki khat arngut ki MLA na ka seng Congress kabalami hakilat pathai Khubor dang hakini ki khndiat sngi nakaliang uba Kimfa uloong bahadu mentahi nakaliang ka parti kampat yo sngo bau Dr.Mukul sangma uladon ni ka Jingmut banmi no naka parti daga bau loong ru balada kanlong kumta kandon ka Jingta lani ka Jingdo nong ni ka parti bat kermen bakanam don kum kata ka Jingmut banmi no naka parti henre banyene hi baro ha ka ka parti hakawai bat ka benta habayo banyakran bat u Zenith sangma habalabu ka Jingkeli Halor ka Khubor ka balami Halor ka Jingmih no jong unong yalam kaliang persha u Dr.Mukul sangma naka parti Congress nakaliang ka jong uloong ba umdei ubalasya pun Khubor ban keran Halor kane ka benta bat umdan jingtip EA Halor kane Khubor namar ba udang suwan phai na Garo Hills bat Halor kane ka benta umpat yo banyakran bat unong yalam kaliang persha u Dr.Mukul sangma. I'm not the authorized person to talk, so I don't know anything because I have just come from Garbage. Yeah. You have seen maybe I have Yeah, I got you. handed over that ambulance also ALS. So we can see it's rumor. I have not met our LO also, the road opposition. I have come to my room. So how can I tell you when I'm ignorant of it? Trong sự pili ka juli ni pali aso yung kita bon kerana ni kita ki banmi na parti na kuno te kalong ba cinca ringi bangin insyo ai ka no comments tele la ka jahum kataro asai kalong ke bakta ya ka parti dai ka ciso yung kalong ba ni kerman bakam jahum kata bagi dang ya ne aku juhi bagi dang peniat jaga state bakawai begini dan lang nam tak pai ba nam tak ali ba kerja pun dia kerja kalau itu kal dia tang kermas namar ba adu mentang padan bataka jing ya keren lan ka jing batai ke jong lan kanu ka information bagi yo ba kanjak kita tu bangin show comments ko no kata ba kami tanah